Hatu kini kajing kenria jong kiri usan pertai nakawai keseng syakawai pat haringkat kijing ya per haki nongrim terekam kapin imo ba katong kapapai syakikam san pertai kala kamlong kongsan bania ke jingshania yagi nongrim. Nga saya i bakini kinomi kepat jong i kim don principle kikin ti nakawai ke parti ba menswa ngam ju tebut hiru. Mangangya Margamngej ba usav yang menta kasi ulit yalap election na ka Congress ka ba yalap ya ka secularism hagaway kasi ulit na ka BJP ka ba ko for Hindutva. Kemau ha pai ba ha podu thap vote uklam thap tam ta jong phi uthap nam ta ka parti jong phi ru. Kadau baki baro ki imat yapmat ya ka NPP kadai balai bangi don u leader ko Konrad Sambau bala ban penbiang penbej ya ka state berwara development ban ai kijing rap ya kanong ip the way ka bayu ko mi inga namar ke NPP ke development ko no tarajur kidan ki minister in public kiong lada phi join yang ka development kan wan ha constituency jumpi teperkat ma phi se kata di statement ke balalong sa bapalat no ba dat katakin ka baong bakta ka politics menta apa siya ka bakta ka politics menta ka bakta ka politics menta kadai kata na ikren tak melim ngi kan general mo banong no udan uli we meli uli development indiat na marba undan hakapor dang long MLA jo iba RV Lingdo hapo melim okay to ong yang ke development ka kempoi hapo melim. When he was still a Congress MLA, even till the other day, Chief Minister Janman Ubanai Upoi Shamiliam Constituency ban ot ribon ban bu mau nong rim. Tedang sien udang wan UI ke floriculture of 246. Tolong ka rhetorics that has been created. Ka rhetorics that has been development kalong equal. Kata te na ya keren ki. Nomor ba menta ko piladon hakiyang kasem jonga. Congress party has not been able to keep their flock together. Iba manuel isuan ra ya ga kepada keren kepada keren di minister. Ya kata te na ya buri.